Boom. Alhamdulillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Watukufu naomba Mwenyezi Mungu ikiganywa nono mshilo wa nono ho hanzahi rabbal alamin. Mwenyezi Mungu yarijali joka na heri duniani. Mwenyezi Mungu yarpone shari shahwana damu wapeu. Mwenyezi Mungu yarkusudie ye kheri yahe nana ye naama ni baraka yahe. Mwenyezi Mungu hifadhi haina mwanamkomori ikawa ngujundu haina babahanu. Mwenyezi Mungu hifadhi yensi hatu. Mwenyezi Mungu arnikembanu kuhomba sitara. Mwenyezi Mungu arijali haini zorenda o ritijitwe hauka wenji na wenji uwafanyo mafiti hauwafanya mafiti abahando wajitwao wenji na wenji watuka ufikirizwe kaudu warendao wakauona ukaya izonifanya udo aula aba sarzambao majito ya waja wenji na wenji ikawa wakati hautimbambi rawababa rawadzaze rafami ukebazi hao utimbambi na urenda nayi. Alhamdulillah ngajomba Mwenyezi Mungu wanada Muhammad wao ikawa ngajokaya aba sarzamba ongwa jitwao haungwa regreteo haukaya kabana mwanadamu urendonai yarambwa karende nai ya karma furaha shayo ujitu c'est-à-dire majitso youla bingoni. Mwenyezi Mungu narjale joka nahir inshallah yarpene sharsha wanada muwinde unipara ni para wasamjo bloqué. Ni para téléphone du soubé. S'il vous plaît, partagez et tapotez. Téléphone anguinu ni fanyo live sur Facebook. Bon, amfikuru kaya zero tarzahi telefoni wakati nakawana kaudu babuha na longoa. Bon, il a téléphoné bon. Il y a 200 chez Téléphonina là pour faire les lives sur Facebook. C'est un téléphone de 1300. Oui, Vantara, oui, téléphone de 1300. La bonne fikruka ya bide imagi kenjema itibeg. Nyezi unarjani hir, yarjani barak, namvu nasiha, ho hanzah rabbal alamin. Nyezi mwarpone shari, shahwana de mwapeo. Nyezi mwajanil kwana de mwahanzana, hundunan inshallah. Boom! Watukufu ya sujet kado l'onion, sujet le très important. Sujet le très important. Comme on il bouge beaucoup là au machak. Sujet le muhimu le très important. Ikaonga manzua baba uti pia. Rwa baba wankabu. Rwa baba maasuli origine wa zawana waishe message yangu. Haswa danyi magramo notable. Haswa danyi mafundi, haswa danyi mazababi winji wa hanyi kao mlola. Nyujwa urengu wananasho hanyu jaunu Faransa. Nyujwa urengu wananasho hanyu jaunu Faransa. Nyujwa urengu wanahanyu maza jaunu Faransa. Mwenyezi Mungu narnike khatima njema, yarnike mwiso mwema, hu hanzahi rabbal alamin. Rane jakat sandise message yangu. De ujiombeleze doa, ruombeleze doa. Hason si pia hanimri yake harma sitar au karija ngarjolawa kabana shitijolawa walaga manzurani janjar mesijangu alaikum samna idda courageuse ndamba hewe haini urendo kado fikiri dama jito ula dingoni wenji wafanya watu pense zijao watu fikiri waparisa mama jito na katastrofu na tambu wakati wa mbabala ufanya mruka renge mna wakati ya fikiri nge ya renda mruka renge mna wakati ya fikiri nge ya fanya waka winji na winji wa hanyu kamtu fikiri nga mrenda wabade muhunda wa majitu winji na winji nga muhunda wa nadamu wenji umradabi Abdu Sharan wa alaikumussalam nge abasa mjitu winji na winji nga mdi wazoka mwanadamu shinutsi hindu mwanadamu ulawa rikana wenji na wenji wakana mana kwa watu wenji wajikaza ukaza video za hao
wa alaikum salam haikal ngizo banu nao wakaya kwa wati wakaya walawa utijika zibanga una telefoni ukakuna kauranse dunia ino utijika zibanga una telefoni ngo babu ukaya ngo ishiliwa ukama udu kuna uzinga manyiha maudu bo mwanadamu ngo jojo ushenyuhe miyomo maudu bo mwanadamu ngo jojo ukebubu maudu bo mwanadamu ngo jojo mwane avese rija na wenji wakana mvu wakana suiha Mwenyezi Mungu hawabire mihono hawabeze hanywa wenji na wenji wakana suiha rikada sinao wala wakawati wenji wakana suiha warandi ama njikape na gwajazola manjikape hewe kulolea kufikiri bakabana lajaya litohuwa wenji na wenji wakaujikaza ga message inu gamlance na bia wenji wakauhimili ambi wakaushangira ambi waduwaza ya ukaya la maintenant tu as des forces t'as une bouche tu parles mais il y a des moments où tu as ambi A B C kakushindi haukayo utarumu mzima Mwenyezi Mungu waiche wajomba wa baba muhimili ya hausakada fami haumenya fami haushangiri ambi abasaga mwana ya ukaya kiple kineji majito ula dingoni Mwenyezi Mungu narjali hirna baraka ngamjwar msuji yangu inu sujet le très important ikanga manzo wa baba wazayo wana nanu wajomba nanu ni ma belle de ma beau-père mche message yangu message le très important ya ududusa message le très important wa alaikum salam mzwangu mze militaire message le très important ikao ya ududusa ya ujiba habari nai ya wenji wazifanya kanga bwa paro zifanya razamba au kakanga bwa korinra c'est pas turama je suis pas quelqu'un que je vais ringra s'il s'agit n'importe qui menace je compte même pas mais wona hamanzi nabo mu respecto na demo tipi wona hamanzi ni face à face ni à loin cha mu respecto na demo tipi cha hewe mruka fikiri ngia reagise mruka fikiri ngia fanya mruka jinika ukaya gamreagise damidolo na hanywa nje gamreagise batiparma mjikadha gamgo desizo batiparma mjikadha hewa jombe hewa babe gamjo para naibu ni wenji wa hanyu wenji na wenji waranga desizo wajitwao wenji na wenji waranga desizo alorma galeri wenji na wenji waranga desizo basaona uketika ufanya nrende hata mpaka de yabo bom garjo harma esuji ya hatu Watukufu, message le très important. Merci beaucoup Hadar Fouadi. Message le très important. Inu message ikao abasanga sinaze opportunité et kakeja change gamjolo andi sahazi 16h. Yabonga minu wakati wa udotsa bazembale heze sujeza wana shotwa liparao ikao ngono yokatura mungena partialité. J'avais pas le temps. J'avais pas le temps. Abanga meno wakati. Chadouambie Makaliboshi, Turam il est pas à Paris. Turam il est pas en Bretagne. Il est à Marseille bébé. Chez Lydie Resto. Il est dans tous les quartiers. Boum, les Kalbosh. Kabati mnankunzi namna. Kabati namena sinabatani skondun rusamim. Aukangam Aminouka, c'est lui qui va venir en premier. Que je le vois quand il y a ça. C'est moi qui va pointer le premier coup. Et je ne peux pas dire que vas-y tape n'importe quoi. Mwenyezi Mungu narjali herna baraka. Yarnike mwisomwema. Ye messagini ye mjomba woyi ye mbada woyi. Woyi mbada mlevi. Bandi. Ikayo ujikaza. Chez grand notable. Gamjuzame grand notable. Shagar mambiao. Ikao ngamjukaya. Woyi mbada wa usubuti ya towe mali ya ni kemru ya jafanye misu ya timizi. Hawi ya niwe. Mais je m'en fous. Wenji na wenji wafanya zemenas. Des menaces de mort. Wafanya des menaces. Des appels inconnus. On va te niquer. Gardio huwa. Ngwaudahu. Ngwaudingoni hongwa tsongo urabia. Kabati ya parola ya haja. Aukango joka heni ya johuja. Ngojo gabili shababi. Jawenji kaora wakaza jumeli. Roona fasa fasi ngajo wale mamabe. Yomi adimina hansi. Botuna vatara gamzambo. Gabo wangu ikao. Mimi Turam. Et katiwa uno macho kwa macho. Je jure au nom d'Allah. Gamjaba wei vantara njaji kasherongoa. Sone saze sura zangu na minga mzambo ba. Gamina wandu special ormazerezo.
recommentaire ni live ka wakati wa bahatisha macho kwa macho wallahi gamjware mamabe njaba mjoshidanwane nao shamiyadi na nadhiri na hatuka na mjo korija mabe ikati na mebe mrugwa njia wani wakatonga mjordin rem kamjordin rem iyo miyadi mina hati njavumba zina shao dejango ubano gaani dejango arma shehitsu mabeye mrugu jore mamrumdu hazausha badimbe hata santekare mbeye yabwe tira mulansi izo di concentre ne suji nyezi munarnike khatima njema si hanamna nyabo Dimitri nyezi munarnike khatima njema nyezi munarnike musomema garjo har musuje mbaba ikao ya zaya mwana hahe mwana wei mwana mshenge na 26 ans à 27 ans wijua hanyu gamjuanza mlaume mwana mshi shahaini mwanadamu ujua mrumshi hau mwana mshi yalo traumatize ya jabani atowa jua wallahi haini mrujuo kamrumshe sisawa na mrumme ni hikma ni taufiki kana ulaume mwana mshi we mwana mshi azalo ni mbaba mbaba ya mzee ya vrai dire kajakalo la mzaza hai kajakalo la mzaza hai sha izozo jomkinisha mru haya shide na moto haya wafanyisha accident au lieu ya ulo la ubaye zevidi kajamlola sha hajuha kajafanishi handola hapa shia henzahe abasarzambao yembaba wenge hunu Marseille. Oui Hamad Takidine, monsieur Jojo Longfort, respect hajazae hunu e mwana uo abasa ngena 26 ans yembaba ngena wanawaili wanawashe hunu na mwana mzima ngena wanawarara ola mbaba baada hazae ani hajua ka paromit hajua kange na mwana ulo mjini tena mwa mjini yatuparo mangalia yatuparo mtunda yatuparo afilhanaye sha homadoni harumi ya roho njema ya ukaya wei mwana hangu mina mzaya njaparo msahana mangalia na mtunda na nifanye namna ni mrede njema yaboga kwamba shapo mbaba shawe shetwani wetsi mbaba désolé le kalmanjo ulamba abasa we nyama butula pourquoi mtroto nyama ngamnjo ni hajisi ulambaba hakansi hasi komor hindi hata hula mwanahe ula hamjua wajulana hataza samaza okay mrada belfatik hataza de la zaha baadaende ulende tsaze samaza yemwana hae waelewana ulambaba rejei hambia ula mwana ukaya izo njo ufanya baada njo hangale depuis trop longtemps gamzambo kajalola mzaza hae kajalola mzaza mwana huo shodi mwana muhae jalika winji na winji mlo faransa wani gamtendeza ugrosesi garambula nao gamsongo utrendeza gemjamlolo na shohaku yabo kado hanzardo aba ukaya mwana wa mtendeza wotsi mwana yabo wana hanyumlo huno wenji pia wa umazetoni wotsi wana garambula nao winji hanyu msongo utrendeza neka hujua kawe wa hawa mausilamu uwa mwana wotsi wa haone mparte quoi ye mwana woge innocent kabati mwana uyazola mna haramu ya joparjwa mba ukaya bumimisi kazala nzala mna haramu iyo problem ya hao bombaba na mzaze shi mwana we ge innocent haukaka jaka ujwa kagujoka utulwa harumazina mwana ge innocent ikanga bomrulo na peshe uwo mbaba na mzaze shi mwana wakati na tashaka n'importe quoi yija ula mbaba hafanya ula ubinadamu hede hauno ula mwana hahe wa 26 ya tuparo mwana hemato hede hula ya jiprepare ili yaje ya mrengi yafanye taratibu yafanye mariage dena ula mwana hahe shabala ye premier jour ya yenda ya mwana balamba batombe amoureux buturaje oui hatombe amoureux emana batombe amoureux hindu dezija uhusoni honjoka uzamba nyezi munalike khatima jema inshallah nyezi mgarnike musomwema nyezi mgarjalihi na baraka wanza rabbal alamin nyezi mgarnike sitara banu se qui fait mal insulo nede madongo nja shawa hey nede mlungu faransa gamlongo kalima ziro désolé les femmes ze pipi ngizora hisi hunu manga
Haukaya wahindi ngazihuza o 20 euro 30 euro. O wahindi ngahuza désolé ngamlodi tsina nzambe désolé. Ze pipi ngizo rahisi Faransa. 20 euro ngojojwa uremi. 30 euro ngojopasa uremi. Wahindi, Warabu, Wazungu, de Mafrike ngoyihongwa huzao. Na mjibaga jomnikanize za adresi mwende. Bwetuna uparo de nje paro henda. Shaka joza adresi. Yongwa babo minja jotunda. Gamjotunda. Gamzijuo. Gamone amineza adresi. Hata ze nimero za honga sinizo. Kamjara mnikani mwenda mare mawa umatwa veero. Raho mrujeji ya pumaha. Ya paro naibu. Banyinga nyonede mwamala hitima. Gotsa wodu wa puma. Uparo naibu. Na bwengizo no wainga zoziwa. Veero na 30 euro. 20 euro na 30 euro. Désolé bon abali kalmal. De 20 euro na 30 euro. Njaba ni wana shoko mdo uzao. Do wahindi ngwazi uzongo onu wai. Gokana bière. Gabo wale boulevard national. Gabo wale karbu na osha boulevard national. Yé recrimé. Gabo wale yabwa uza. Mbuku de polonais baswa bwingri. Oui, désolé le kalima, désolé. Sabaga mabo kalima, mais désolé. Sina ulamba le kalima la pipe. Yabo ulamba, désolé. Nyezi muna pwene shari. Ijemba ba ulamba, leo suki ya kaunda ya une mwana hae. Hedi apar sa coup de foudre. Botura, pourquoi? Yabo gamjwe hadisi, nge mwele yoka par sa coup de foudre. Haja hunu, haja hadungu ze namna. Bada hadungu ze taratibu, neze dossier, hedi hafanya mariage dino la mwana hae. Kola kajambala zina. Yabo kabatso nisoke mwana hae harmaze dossier. Hedi hula wafanya mariage. Mnyezi mwa jairia la mariage kajafanya même pas 3 mois. E mwanamshi haja. Ho huja, ola mbaba, haja iledu wakati akaujapini si mwana hae, yodi damu ya hae. Yajaka umtraumatize mwanamshi, ya mrengi ya mredi sak de frappe ya numtsea. Ya lula ladina ye subhanallah. Yabo winjongo mjabe mwanamshi akahanza. Ujufanya batani yabo. Habi mwanamshi akahanza njombloki. Parce que heni mru ujua mrumshi. Ulo traumatize. Uwa hata ujiwa yojwa ujiwa. Heni ujua mrumshi. Ulo traumatize. Uwa katina ya tujofanya. Hamrege ujahul. Hajama disiza. Bano vrai dire. Bano timana hang. Hauka mzaza hao. Haba midina mit. Na min tisur. Ntsura mbwakandami. Shabade hamba midina mit. Tikanti tiweshelea. Sabakarini hurenge. Ujahunu Faransa. Sha vrai dire langu giwanzao. C'est pas une question ni hulole. Parce que Jom Kinisha ni paranaibu no mjini. Sha hulalede yuna wengi ofarud. Hauka ya mwana mru ya mba. Ani hamiti wa ndor de mariage. Uwobo bango nikia manswakia mamru ni kuwa hamli. Ilode makali makambi mwana hai. Yabo mimi hindi hatola mwanamshi nabo tsurengeha mariage. Yabo kauni haraziza. Gajo mkinishia e mariage hao ni yamenye. Hao ni usise komor. Désolé bou tukufu c'est vrai mwanamshi hapa maha. Shagam aminikam zimbaba we sorcière. Les nous vampires. C'est un démon. Yabo izu yaka ufainia. Yemwana hai habil d'une manière stratégique. Hata hambaibu. Ham traumatize. Ham menasi hajunru mwanamshi kaja kanata shwa. Ha ani hamakalima menji ulambaba halala naye. Ha continue mwanamshi ono kaya no. Side hedi nous jusqu'à quand? Il doit être madame Chapar Mzaza. Hamabia mama, je veux savoir parce que est-ce que oui mbaba ngwa kweli? Mama yamba kweli mbaba ukajalo le show d'animisa. Okaya njakana kope. Njaka sorti de minam. Yemrika yala nami pour la première fois nduo. Njakana mra jobo gamina hulana hunebo mimi ajoni mitsando wo mzazi do bi mwana hai. Habia mama ana hangu. E makati yao mbaba hao mimi mama ngo njaka usorte da minam yemru na kalwana da mina ndaye njaka na wana na kwa Afrika tena ndaye wodi yango shangu finalement ya nimi suongo katsindaye ndaye bo mwana hangu kema nishikaja subutambia mzazi mimi tsadi sita na mzazi mwana mshete tsadi sita mina itimpara hani kama elezo zaidi ya latif. Mwenyezi Mungu ananike sitara ya Rabbi. Mwenyezi Mungu ananike musumwema ya Rabbi. Wewe kama mwanadamu katwele ukazinu nifanyao c'est un péché, c'est impardonnable. Yedata ulambaba ngwabi mwanamshi ukaya mimi gam aminika wetimana hangu.
Yekamba mwana gumba da mzaza udi hamba. Shamini hata mama hao ani wakati na leleda mina ishi wakati na leleda mina ichujua kanja mwisiza. Bwetula. Yizo habiye mwana. Ede hati mwana mshiwaye. Ya Latif. Simla mutaba pourquoi accepte mbuli. Kiram. Ndina mrumanga. Wede mruloda minaye. Sikadem na uda onibai. Gunshangazo. Guni menase. Gujwa sisa komor. Gujwa ni fanyambi. Gujwa ni menye makirtasi. J'avais pas personne ya upartaje dem na eboturam. Wewe dem mruama do na kadis dami ani na ufikir. Na wata telefoni njak na telefoni normal. Sikadem na telefoni simple. Izo zonti pia ani bloqué. Chaboture manana upara. Je suis fatigué. Tilemi okale na mbebe hango. Turam, aidez-moi. C'est normal. Si tu rames seul, que toutes les femmes comoriennes comptent sur moi. Si tu rames seul, toutes les mamans veulent partager avec moi. Ah bah c'est madame Shidata Nukayano, j'en ai marre. Je suis fatigué. Mais tu ça fait honte de te dire ça. Ou kaya hal anitim kubalia. Kajam kubalia hanza s'il vous plaît. Kajam kubalia hanza ahe. Ha accepter la traumatisation. Ha accepter la menace. Ha shaindi atawaye gujiwono nayi. Mbaba kaya je suis fatigué. Arrête. Ziani ngoi. C'est parole mbaba. Olambaba ndewa yedi ahambia kagamdela tsabawi hanambia eongo no botura mukawo manangu namzanzu nadamne bawe mjinga bodabala madzi abatura mugode tsaba mambe bodabala madzi aba wotsi wa mitsambaba mzaza shaku parola na mzaza est-ce que gauna besoin ya mzaze wo mrolela na mzaze ulula lini mwana ekanga bwandwa chamfu sitsu wa chamfu ripari sa avance vanu rakomorera hunu gabu wadzadzi wao waluna mazahawa wajotsa wasisi riwarenge nelsirongo wanao jamais waona ngo hunu bebe yazankili gabu wadzadzi wenji ikaze vizo zao warengezi hawara za makope ho wanao ngasina hunu manga ngano nazo tabia hizo na si wenji hako listamili kajaji parjo interesea Shamru hamanda werangu abati mwana shandi zo hujihundu hulele na mzaza hai à l'époque go hundwe kurajula lilo ni mwana haba tuketi mwana hangu saba esko uzifanya njazifa saba n'importe quoi de bela madzi haba turam tu me connais saba je te connais bien gamujondo alafu ya baba sado jua kabada gamuju mtabishe mderange shango juelewa Njaka ou para wakera, je vois pas que tu as déjà fait le zina avec la fille, avec ta fille. Je sais pas quand ça m'a bien beau, je dis chila mazerezo. Elle dit vraiment, nyezi mungu. Vial nika hikma. Richo sawa ni makalbo shwa dungo vumba wangu na zina. Wangu hamenda wanu wabehatisho wanada mwa wavumbuwa. Shem nyezi mungu ya nika hikma na tofika turam, calme-toi. Fais pas comme les autres. Ça vous mérite de vous mbomba wewe. Utimana da mwahindu. Utimana da mwahindu subhanallah. Mana waka wenda wa mrege tanke mwana wenda wa msasama hawabago msaidio mrege ujahunu manga bakuja paru mfanya mbarongo c'est vrai kujalo la mzaza shaijaba sahu mrege sac de frappe gotsungomla na umkanti quel shahawa pourquoi ne demande si peut soit maturam oui gamzambo pourquoi ne demande si peut soit madame pourquoi ne demande pas toi madame quand j'ai na shawasha shaveza mdana ngemruyale chana ba kwamba patience kanga bwana de mwaluna zahawa waruma hitimo mijini hao wakaudoya mifuri hapa na miembe puwa yembe ihola huzi na uheya utsungamuzi suwasa si hambali kinaya au kanga bo suwasa les gâteaux la kaya ra kauli wona sonoka ya no t'as pas droit de toucher c'est normal. Nyese muna pweni shari shahuwa nadamu watuna roho watuna nadamu nadamu horenga mwana hahe bahari mwana mnaram gama nzomrabi yenye mafundi parce que jusqu'à maintenant
ngamanzwe aya yaonesa ukaya mwana mna haramu uwo mrumla hawongo jomla kwa bagoni kiyama mwana ge innocent kabati mwana jo ya kakosia kaya vanumba hangu na mtazangu kwa jalolana mwana kati kosi anika kati okuro anezijilio mwana ge innocent ekanga bwalo haruma problem de ma parents chati de wana ya bobo mbaba wazaya mwana ikawe mwana gena ngongozi ye mwana jamna haramu kujalula mzaza mwana uge innocent mbemba hiru yadi mwangalie mlete sinema subhanallah mlete sinema bakabati mwana kwamba ukaya mimi papa c'est ta faute parce que c'est toi qui as éjaculé wewe ndio mhisi mzazi ya pa faute ya habo mbaba dada shamba bango bukaya c'est pas ta faute weti mwana haguti mwana haho harande hakaujua akakujoka wisa yote de super muyabo bumajiru gama zomi mitraso hakumdoba ukaya atukama angale mwana wo bumajiru malaba est-ce que ni mafundi usilamu wamba na mlinike ze detail wamba ukaya mwana mnaharamu mbaba usimpembaino est-ce que mwana wo hakaujua akaujua mnaharamu mwana wo hakaujua akaujua mitsamzazae yede super miya nyinde mlang fautif Chambrangaro usilamu hamapo vraiment t'as le droit à l'éjaculer à une fille innocente et après c'est non je peux pas prendre soin de cet enfant parce que Winjalo Lamzazaha qui t'a poussé à les niquer, qui t'a poussé à les baiser, qui t'a poussé à lui donner le courage de le faire. Chacun me dit à bon bal d'embalier ou la banne les filles de la hanyu ça 1 minute 2 minutes madame hissa directement mokoya mimi simbaba haho dabala mads madame jacule et mwana waka ujua et mwana wake aka okuro alafu kama hambe bo jingu mbaba wewe izonjukanza muhambi essaye umenye mariage sa ufanye mariage zebi wale ndio na haho wa mzaya ikakujalula mzaza wamrega ujahu mfaransa wajawa mreda sac de frappe wakati juma umkansi arninga mabye nywanada mko anywanada mumloba et mwanamshe wei banunyu ngamjo mwanamshe gamfotif oui gamfotif d'accepter parce que mwanamshe kahaba yema baja jamais omrushida boué et kaba chaga mjoka ya mbia ya traumatisé wa moralement ya démoralisé wa moralement ya lo haruma suspect ya tona mrika wa partager chaba sana mbwema na mseza vya mbwema jarone dès qu'elle a parlé avec Tiram dès qu'elle m'a appelé hasahani para na mabi ya boué le neka kujombulia na mabi vas-y impossible parce que mon amshi kaja kana mrika ya bidi ya mnikeze ngoza ili yazitwe mbaborohon Mwenyezi Mungu arunike khatima njema ya Rabbi hewe ni wa baba siparufanya suje ya mjomba gamwisho suje zinji za wajomba ikawa rugona na shoha wa ujahun yemzima hadumre gado yemtia maloteli mwanamshe hata alemewa ngabo ikawa kubaliyo hata kama mwanamshe wuha hazadi na mjomba izo zote pia rizamba baniruzulongo bana begani mabyo ni nyuwa baba mwala hitima mtso mazankili na mwende nowai na mwende plombier na mje boulevard national na mje bagarjom nikaniza adresi mwende marenge warabu no wahidi mwende mareme ne mretu wana hanyu no wana shwatuma wa eberjo malao ni tranquille bagabwa baba wenji gamtsogo deranjwa na wa eberjewa gamtsogo deranjwa na shoma wa eberjo malao ni han ganyina ndwa shahan e banu mruke no wa hahengu bana gojo jwa ubu haina position jo kawianza wabesheri gamazo do bararaka ngola udo yangalia we idolea ngutsa udo warengeno na gashi ijo je hupata aibu wanada mwoge kipa za audio kwa tujuko satu na rosha shawana wejwa ebe wa bezo malahon wa baba ni maboper ngo yuko tsuwanza watse ngotsugonza wakome ngotsugonza do tunjomishana rifanya live ngaza hadisi ika vraiment bizarre za na Muhammad heli kakara dra konada mukahewe tsijaga mjolawa kamrege matu hitsanukaya aba saseraru shimrulo madenge afu shaga mushoka ola halala kajajuha ola halala kajalamwa ola riktika bandamina so yamba afu kamregezo mato itsana ndo katonga zokana imani
sharadi kamtsure kama to iman mato itsan zako fikirani hadi imani lawa shazo manza zotipi hani bruksongo bande haibalo nziani yanzi hene bana jo parisa ya tsaba gamremo ba hata mwana mzaya mruga eksitera mwana wa mzaya ngo eksitera hurame udombe ukawe mwana mnaharamu n'importe quoi malaba madzi kabati mwana mnaharamu yakakosia ya joka ngujuka mzaze ngujuka uzala mnaharamu ekanga bo mwana de makabidi nda jisusi de nyima para nyima fanya zerongo shao wana wango ma innocent kwa jaka ujua ka yesu permi ya mbaba ni supermi ya haram ni supermi ijendao ni supermi rate ni supermi phantom la fuga muhambio bo mjomba bo mbaba wewe gamuhambio bo mbaba wewe ikahu essaye waba gome mariage le jour ya ukawe na tous les épreuves ya ukawa Marseille ukawa intimidé ukawa mshangaza humviole hauka humviole vanyo mkinisha mwanamshi haubule mabaja rema ija par violation parce que hum démoralise esprit hum shangaza hum menace gombalio shinamna hajundu wai hahubule mabaja na valer hoya hikaitsibala ngihar maregre wede mwana haho wa mzaya yaluna 26 ans wa m'abandonne depuis très longtemps watulula mzazaha wa reconnaisse kango sokomori wa mrenge ujahunu ujescuise husihi wede humono utasama osumu mwana haho urejeu uja prepare dossier ufanya manaji na wanae wede umrege ujahunu uja mwantoda honi hukansi juma utumtea haumdemoralize esprit subhanallah nafunga mlitsi na nhambi bumbaba wewe maluja na maluja raya gabili hunu Marseille ramba sujet na sujet za wadazi waranso wanahao wanawarda mavayu wenji wa hafa wafuma rizana karjaria na yo ligne rouge riwaria ya ligne rouge ya hunu Faransa Marseille de ligne rouge ya ho wana otongo ufumwa na izo mimi tizaba tiroaria ligne rouge je suis là je suis vivant je suis là et je suis vivant et ces lignes rouges za home du Faransa Marseille les quartiers vraiment durs tizinjia asababu de ce règlement du compte gabwaza tena wakomea na toujours ngami banu njafa enyibo makabo ba mabibi gamuno kanyondo shida mnishangaze yojoja njili face à face na poza nyin rouge frispiat le rosé mo pierre hunjia rimete wazaza hat ramba hewo nyi wazaze nyide mniko hanyuvu nyide mtogo neglijo wana gamtogo shughuli mwanatsuana hanyu wananjunga dungumidui badungu zama bange izo des lignes rouges lizirongo warizinjia na sikarjaria karja fangasivano genabe mnakariboshi na mnakababwa merci beaucoup monsieur le conseiller genabe kariboshi na kababwa yajuka urishangazamba e wanade mwalaruma rezo wababu hao waumru batishamzi magujole mamrumbe yonsani waude mnajuka mnajuka waleho wambia message genabe mbabe hamadoi yaduamba mabalangu shangazo tekitu mbabe hamada wotuna kodi mwana ha wamzaya yode sperme yaha chahuja traumatiser merci beaucoup Asma huja umenye esprit hudunge mwana msholo na 26 ans mwana ha wamzaya c'est vrai que jalla mzaza hai umrenge utuke juma utsomkati na mtambaria na umfanya zina et mwana msholo hamba turam je suis fatigué. Désolé Turam, l'histoire que je vais te dire. Turam, je sais que tu vas me parler du mal. Je sais que tu vas m'insulter. Je dis non, je n'ai jamais insulté une femme. À tout le mal que tu as fait, si tu m'expliques, jamais de t'insulter. Vas-y, dis-moi. Nabi Turam, je suis venu en France. Il y a mon papa, c'est vrai. Kadja la maman Ango. Kadja parle Nangali Abdallah Sadiq. Bonjour. Kadja parle Nangali. Pendant 26 ans, Hadja réconcilié Comore. Hadja préparé Msafara, Jahan Rengi. Rifanya mariage, c'est déjà Faransa. Butula imbaba wakati na makali mama ya tsunambia. Neteza vrai dire si pas moi bakoniti mbulezungu zangu. Halala dina mizoko Turam. Shabunga mazuna sokaya, je suis pas d'accord avec lui. Izona fanya, j'étais pas d'accord. Turam, aidez-moi, cherchez-moi une solution. Dieu merci. Et solution parania parce que gamjo kimbaba baikan fanya menace haba ulaba wa mafitso téléphone avec moi wallah gamu considérer nzi heni unita how you want nita
Hadjoni Pasokaturamu, il est l'enfant, je suis l'enfant de Marseille. Je suis Marseillais, je suis ici toujours à Marseille. Je suis pas loin de Bretagne. Je suis à Marseille et je suis Marseillais. Arrêtez les barbares, les papas fantômes et le beau-père fantôme. Respectez les enfants. Respectez Wanamoikadu Mawazaya. Kabati Manaika Mzazaya Mitiwa. Harumazina. Mwana ya dakurka ya zalar mazina. Heni mwana ya zalam naharamu. Wakajaka okura ukaya. Guzalam naharamu. Yo l'enfant mbaba na mzaze. Wakahonda Burundi wa Jacule. Mbaba ya muhisiz. Yo l'enfant fuma doda ubo mbaba daba. Zaben wakature ma watuto wabo hisao. Na ujoka ukujamlula. Zaben uramba ukaya ngwa hiso. Towa uhisema juu. Mholeleye. Hautowe. Sango jibala mwisizi udobe ukaya. C'est pas moi. Gamambia ni hadith. Mathuram. En deuxième année au Comores, il y avait une femme du quartier Rubasha. Shadow mjivuli zenubasha. Mwanemshwa kaunanza. Akafuhami. Vanu wanjiga mimanzi wabure. Wevantara joka hulola rangu hali. Hoka mitsanzan profite nga mtsungu. Sheka duanzan ke kariboshi. Jena mema kariboshi. Joka tilola rangu hali. Yamba tirant sauti. Et histoire de quand on joue à Rubasha. Madame Chou, elle est tombée amoureuse de moi à Kaunanza. C'est vrai qu'au hadith. Mais j'avais une copine à côté. Nous a dit na Kaumanza Mwajina. Nous a dit ola. Na mimi, je suis enfant de Mama Turam. Mama Turam quand j'apparle de Bouliane et d'avant Mwajina, sous de la Ludahon. J'avais ma chambre au Hak. Avant sous de la Ludahon. Et nous a dit où Katnamba Kauman Tsotsidan. Na huwa ngumra hani mazababi promoso kwa mdunga tagajaka ukubali. Ikamungon mausiku. Imzadula haja. Hanjila 1h du matin. Wakatanjila 1h du matin. Namoula le dahon. Hata jonja ngomoblango na bout saba. Qu'est-ce que tu veux? Tu cherches quoi? Il est Ramadain. Luna 1h du matin. Luna lera anele nugojo hangojo fanya. Alors quand je dis non, on y a tu me manques, c'est pour cela. D'ailleurs, hata mzade na joba non, hanjio fuko gajabra même pas de mama hanjia. Vala helo na dena mama hai, ilwa jwa nzingamani. Mama hanjia hundi huko huja. Vano ide mrugulo dawe naye. Da haba saa ya wabatu la munangeze responsabilité ba inna lillah. Saba mama s'il vous plaît, ndani hangu ba non tsuma di samayo mama tula maro. Mama tula mkaja fanya juwazaze. Oula mwana mshambage mziro. Non, moi je suis tel, mais je suis seul, c'est Turam. Mama tula mkaja fanya juwazaze. Batine mwana hangu. Mama hangu anataka balance sinema bami wone moto wa ujabana. Sije utsogo ngoro mahitima. Ikaizo kole mwana mshoge mziro. Gojo mlola. Karna ujabana udoamba gasomo hitima botula mkuna ndo dada. E mwana wangu waka ujabana wakatuka udokado na eva no hadislo na tika huona. Na magalem mzaze sage. Ma mère, il m'a pas laissé. Comme quoi, non, c'est de mwana hangu. Jawaza wanjika wosbuta hani wanao. Ni mwana hangu. Wakajajo isamabo ukayaba katinjia. Okaba katirema n'importe quoi. Ma mère, il est pas comme ça. Rendez tidia tilengo ne police. Comme quoi, alors que je suis pas déplacé. C'est la fille qui est déplacée venir chez moi. Cha avoue, mais c'est pas vrai, il m'a jamais touché Turam. Il doit qu'à maman on a kaukubali. Il est fameux madame chakaza sommet tu matomba shem tu sommet hitima tu ramati jaka jaliat. Kabati za hitima. La mirade tu ramia mbele saba mama njaparo mkome arrête. Dai mwana ndo kaujaba sikamuna kata kaujaba. Womzazi ikao ujifikilio maturam. Kajaji par Johnny Hania. Shemzade wa ide ndata fikiru kai hai ebanu gal jorne de tulamunai. Hajungambize kweli. Karikawa na damu massage wa udole wa kahoreda na iti njema. Dangabo wenji wa shangirio mbi wahana onizona hao wafanya na bonga mjuka kabati wakati wajula mwanamshambi mama tu mkatula manifanyaje mama ugani hanie. Usijua ukaya ari kubali abona narunga solis. Nyese munanike khatima jorma benya ukaya. Il passe katula mu yakane mu yakebano. Il ne peut pas lâcher le combat pour que vous, les pères fantômes, les beaux pères fantômes, m'jem dorondo o anahanyu no anashwatu na zazakunai. Gama bioni wa dada,
mwazayo wana wa ikao mabaga wana haramu yemna haramu ndawe bo mbaba nawe bo mzazi nyido na haramu shamana wonge ino saka jakaujwa katika supermi akaunjia kabati mwana kaujwa kima peli voilà ba Mwenyezi Mungu nalike hatima njema Mwenyezi Mungu nalike musomwema Mwenyezi Mungu ajariki wanadamu hanzana aliki wanadamu uhimiliana hanjema mbaba hamando yi udojo ukaya yekahu oze yemakirtas ne mariage wafanya daone mwanaha ikao haba weti mwanaha raili homraga ujahu nukaufanya nrogo ikaye ye mwanaha haukahum deplace komori ha mariage uende utasa mabanda hu aminu ka wedu amitsamzaze na kujamlola hujau balazila pia ukaudeplace mrwa mararu ikahurede mzazahe nai ukahujau timizize mwana rancune jo urenge mwana umrede mrumsha uti ozi wambe gomenye mariage kanti ujifikiri uka eske turamuka na unafisha eske kana urenge mafoto ya hao yatsambazi waraili hurenge mwana ukanti humrede sac de frappe na yudi mwana hao Mwenyezi Mungu nalike hatima njema yanike musomwema nuhambi mwana mshahangu kama kini banga ou bien protégé. Dès que je suis là je parle sache bien que tu es bien protégé. Ce papa là ce calboche il pas osé de le faire. Nanani wa baba nyinyi ma beau-père nanani wa na umeka umlulu wangu shani ganyo malahon gani wa chafu wujohan gamtsungwanza mrongo wa naikadwa héberger au malahoni hanyu manzemdo watsana wakome gajo mabenuka ya demo maika gajo do mafisheni mpaka mchange ba mledea ma clown mledea vraiment des vampires et des démons ya hanzamle o wana ikadwa héberger malahon gabo shababi kao hazifanya wesu ngeja hatongo imwanamshe hamana dene mrumae dene mwanyanya hasibabunda ai wakati kao hambie mwanyanya ukaya désolé je suis fatigué emruma hangu dérange emruma utsongo nzala le denami ziye mruma bahola mwanamshe kajono kaye mwanyanya bala hamanza shasi yabo hato mwanyanyo dahoni habe mruma ngo ajojo subu bata amane sa video botura zia e hadisi garjo yamba après Mwenyezi Mungu nalike hatima njema yanike musomwema yarjali hilna baraka likiona demo hanzana likiona demo respektiana lojo ya ukaya mruka dola ishikao duya ani ishikao duya shi prepare c'est vrai shahula sho prepare shamana wa mzaya ulawa haho yodi damu ya ha shamratsengo kaya njambizo na mzaza hai yabunga mina duran rengenle Mwenyezi Mungu naifadhi mwana mshahatu woi ya mrengeze roho yae yake tranquille de joie ya ukaya tout ce qui s'est passé Mwenyezi Mungu ujumsamihi au kama Mwenyezi Mungu hajoka kujazifanya avec de cœur amour au jazifanya au kaya hanyanzo shahuzifanya tanki ukaharma traumatisation na menasi na makalima madziro husumun baba woi daenda taha toi exemplaire ukaiti baba hao yiti dia huzaya yiti dia mitsamzaza hao na mzaza hao hanambia chiram c'est lui mon premier mec nja parla na mwana metoti dai wodi arangongu shahangu na tsu hanimitsa kajanlola tsoi ildofkir ka reconnaisse ya jarenge mwana wasamhilane tsoi hamlenge tsu hajago mtsimbo izo mwana wangu kajanambia shodo nambia zo butiram Mwenyezi Mungu nalike hatima njema nalike musomema ya rujali hirna baraka inshallah aba saga mjudwandi saa hazi 16h ya boze live garjodo enchaîner kana dubai makalboshi nafas na aldozi na nafas avec le respect Mwenyezi Mungu harinika haritafautisha na nadamu wengi tijira dupo wangu sheu harjudo afishe wangu au kama Mwenyezi Mungu yahamba ukaya hainizo wafanya wazifanya sitara ngujuhu hukumu hasitara olindambi hasitara yenda hata utsahauba ngujuhu hukumu hasitara wenda hata hopa mrusheo yote njema hopa mrusheo kabati namna mjuja banu rafishe wangu sauf ikar hanse ultimatum mwanadamu kajailewa yekembaba woi kajazi ya zemenas zamba ngudwa menye mariage hezembi arende mwana hae ngajuma fishe banu kawi mbaba mlevi bandi ulohunu marsi ikao yojisi grand notable hadwa za kazu ya reda harende nangu pomoha shado joka katu shangaza najingu shangwa aniyo mrongozo we mwanadamu mrumme shababi churam we shababi mrumme ikao ohufai kawaza ikao tout ce que je souhaite
dans ma vie et quand je quitte ce bas monde je suis vraiment wa de nife je suis wakemru ya ji atleso node ha wakemru afanye bali ya reme boom débuter mru ya renge njokaya tsende mru haro madame hangu shad mitsembo domba ukaya j'ai envie de dormir comme ça nti Dieu je veux que vous venez de me buter de feu, de fumant ou de poignarder, je serai content parce que comme Jokaya, Mwenyezi Mungu, Nik Taufik, Yarjali Haina Mzima Harmasi, Sukoha Jokarufa. Mwenyezi Mungu Shakru, Yahim, il est tranquille. Il y a deux Joka, dès qu'on a parlé, j'ai parlé avec, et on a dit santé bien sécurisé, parce que c'est Mbabaoui, je le mets en garde. Les hadiths, il y a 15 ans, chaque lancé message, j'attends sa réaction. Ça, c'est le moment qu'il va comprendre. Attends pas kaliabo boom Mwenyezi Mungu amekhatima njema yarjani sitara duniani siki wanadamu uhimiliana haupeu hata mlwanza rangesha hahi ya bingulo be wenji wa baba wenji waluwa baba wajinga wakwamba ukayana mimi si baba hao njalla mzaza hao j'ai le droit à faire subhanallah Mwenyezi Mungu amnike khair na baraka na mvonasio wanza rabbal alamin boom antukanye mlo Facebook awa sansu amine kaya téléphone grégoire parce que tu vois sur le téléphone il y a 1300 Samsung S25. Merci beaucoup.